Človek muši mať optimizem, bo keď by sme nemali optimizmu i nadії ще 1999 roku, keď zvaljený dom našej medijskej hiži, već by sme nemali ani novi budinok, hvaril generalni direktor radioteleviziji Vojvodini, dr. Miodrag Koprivica, privitujući prisutnih na švetočnosti, ktorá otrimana u malim kruhu kolegoh, zo spočitovanjem všetkých epidemiologijnih miroh. To nahoda, ktorú žadáme vychasnovať, je ukázať, že i popri pandemii, ktorá potrefela celú žem, radiotelevízia Vojvodiny robí i funkcionuje jak javni medijski servis. Na par to sme robili, a naše rukovoditelje, redaktore, kolegove dali predkladanje, že by sme i to roku zo všetkých oblastov pohvaljeli najljepších. Ročna nagrada ustanovena jak znak pripoznanja zanjatim u radioteleviziji Vojvodini za okremne zakladanje i vinjimkovo rezultati. Dostali ju Sanja Homa, redaktorka s okremnim avtorskim doprinošenjom, Sanja Popović, producent multimedijalnih zmistoh, Endre Šereš, rukovoditelj odzeljenja radijskej i audiotehnologiji, Branislav Đurić, direktor Centru za korporativnu bezpečnost i Mirjana Divljak, direktorka Direkciji za upravljanje z njeruhomostami RTV-a. Tota nahrada mi bar značna, bo dumam, že teraz čas, keď u roboti môžem dať z najvecej. Dumam, že toto, co som poteraz naučila, môžem ukázať na najlepší možlivý spôsob. Radujem še novomu budinku i nazdávam še, že sme u njim hodni vytvoriť všetky svoje ideji. Nješka dodzeljena i nagrada Slavoj Hadžić za vkupne avtorske djelo u oblasti televizijne i tvorčosci, kotru dostal režiser i novinar Goran Vukčević, avtor važnih serijalov i kapitalnih projektov našej hiži.